دما خوش به بینرین هیجا ایرو یکی هزیران 2022 جه روژان جه روژا چارشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین ده سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هیجا ده سر شری اوکراینی را سه مهدی در باز بونه جه هلوستا هم روسیا و هم جوالاتین روش آوایشی دیار دبکو تنیتا وان بداوی کرنا وی شری تونه یج برویه که دولتین یکبون آمریکا بریارا شاندنا موشکین پیشکتی ینج بو روسیا اری کر لدیجویه که جه موسکوی برتک درکت و هاتا گوتن که اف پیشنیار و هلوستا واشنطنی و ریل بر آلوزیا نافبرا موسکو و واشنطنی هینا زیده تر بکه. پێشدەچوونا لەشکرên رووسیایی لە ڕۆژهەڵاتی ئۆکراینا دەوام دکە. ئیرۆ 98 ڕۆژە شەرێ لە وڵات پێکتێ. والیە هەرێما لۆهانسکێ سێرهی گایدی دۆهدەدا خوێنیەکە دەڕاگەهاند بوو کۆ لەشکرên رووسیایی باشارێ سێڤێرۆدۆنسک حتا ئاستەکە مەزن کۆنترۆل کردنە. سرهی گایده آنی زمان کو بیناسازی باجر هما بیجه به تمامی هلوشیای و گوت جسادی شست آواهیان خسار دیتیه. گایدی دست نشان کرد که جبرتو بارانا روسیای نکارین آلیکاری جهره میره بشینن و گله هرم جی و گوهزن جهن اولتر. بگرتنا باجارên سێڤێرۆدۆنسک لیسچانسکێرە رووسیا wê tevahiya herêma Luhanskê dixebin kontrola xwe. Piştî çend caran ji redkirinê dawiyê Serokê Amerîkayê Joe Biden daxwaza şandina mûşekên pêşketî ji bo Okraynayê qebûl kir. Mûşek wê di çarçoveya pakêta alîkariya leşkerî ya bi buhayê $700 milyon de werin çandin. Li gorî pisporên leşkerî pergala mûşekan a bi navê HIMARS ji yên niha ku artêşa Rûsyayê bikartîne bi bandortir e. Serokê Amerîkayê Biden li ser mijarê diyar kir ew ê bi şandina van mûşekan bihêlin artêşa Okraynayê tam li hedefên Rûsyayê bide. Li aliyê din rayedarekî Amerîkî eşkere kir ku pergala HIMARS xwedî menzileya 8 kîlometrî ye. Nihat eşkerekirin bêkawê çend pergalên mûşekan werin şandin. Piştî daxuyaniyên Washingtonê ji Moskov bertek derket. Alîkarê wezîrên karên derve yê Rûsyayê Sergey Ryabkov ji Riya Novostî re axivî û diyar kir ku radestkirina çekên Amerîkayê rîska şerên navbera Rûsya û dewletên Yekbûyên Amerîkayê de zêde kiriye. Ryabkov got her radestkirina çekên bi vî rengî rîskeke wiha zêde dike. Sergey Ryabkov iddia kir ku dewletên Yekbûyên Amerîkayê bi biryar e ji bo têkçûneke stratejîk li Rûsyayê bike heta Okrayniyê dawî bimîne vê şerî bide meşandin. Dîplomatê Rûs got ev rewşeke nû ye û metirsîdar e. Tevî gefên Moskov hikûmeta Almanyayê jî ragihand ku ew ê mûşekan û sîstema radarê bidin Kiyevê. Serokwezîrê Almanyayê Olaf Scholz got welatê wî wê mûşekên nûjen ên dijî firokeyan û sîstemên radarê bide Okraynayê.
شولتز دازانین کو حکومت بریار دایه کو موشکن ایرستی ین کو آلمانیا لگل ولاتین دن این ناتوی چکرنه و سیستما راداره جبو دیتنا جهن توپ خانه دجمن بده اوکراینای. بله اوکراینا وکه باخچه اوروپای خوارن و خوارنی دهات دیتن پرانیا پیوستین اوروپای جی ین گنم جه کیه و دهاتن کرین به درکدنا شری اوکراینی را اف یک و گوهری کریزه که هر کو کریزا خوارنی نزیک به یکیتیا اوروپا و نتوین یک بوی جه هولدانی خوین لسر مجاره زیده دکن نتوین یک بوی لسر هناردکرنا گنم او گبره به روسیه را جوینه که چیکر لدار خست. رایداری که پای بلند این نتوین یک بوین موسکوی با آلیکاری سرک وزیر روسیه آندری بیلوسوف را جویا. مجارا سرکه یا جوینه هناردکرنا گنم و گبره ج روسیه بو. ها دیار کرن کدنا و آلیان دا آخافتنین چیکر هاتن کرن. بردف که نتوین یک بویی ستیفان دوجاریک دیار کرکو. ریبیکا گرینسمان لموسکوی جوین لدار خست بو. نهال واشنطنیه و همان مجاری گوتو بیش بکه. ها دیار کرن که ارمانجا سردانین گرینسمان جبو بی اولهی خوارنه یا جیهان یا کوزیده دبره ببینن برسوه. Thank you, Mr. President, and thank you, Secretary General. نونرا دائمية نتوين يكبوي لنتوين يكبوي ليندا توماس غريفيلد قوت أو دكارن نامين رحتية بدن شركة كوغنم وقبرية جبو إدخالات روسي بكن. توماس غريفيلد دسنيشان كركو جبو جنم وقبرية روسيا تجازات هنايا. لتوی وی کشی هین شرکت هینا جی جبر و گوهستنا هلبران بفکارن. کریزا خوارنه به ایریشا روسیا یا لسر اوکراینای گرانتر بو. بهای دخل رونین خوارنه سو تمنی و گوبره زیده بو. روسیا و اوکراینای هما یک جسی یک حوجداریا گنما جیهانه بجهتینن. روسیا جید اتحالاتا گوبره درولکا گرین دلیزه. اوکراینایشی ده هنارتنا جه ورونه گلبروج درولک به همان رنگی دلیزه. پشتی هفدیتنا سروک گشتی AKP طیب اردوغان و سروک روسیا ولادیمیر پوتین سی گلان پیک آنین کرملین گوت ولادیمیر پوتین دیار کر که آلی روسیا به کوردینه هفکارین ترکیه را آماده یا که جدریه را در باسبونا بی آستنگ بکه. دناوا وی در باسبون دگن نمجی دکاره هبه. سروک کمار اوکراینای ولادیمیر زلنسکیشی بریانها به هفته که لسر مجاری داخویان یک دا گوت بو. ایرو 22 میلیون تون گنم ده انباران رتی پاراستن. ام نکارن وان بدن بازار ناو نتوین کو پیوستیاوان پیهی. دمجارا گراوان ده جارک دن انقره او آتینا هاتنه پیشبری هفدو سرک وزیر یونانستانی میچوتاکیز ده جوینا یکیتیا اوروپای ده خواست که ترکیه جبر پولیتیکای نخوین بمپید کرنا لحرمین وان وره شرمزار کرن سرکماری فرانسه ماکرون جی دیار کر که یونان ده مجارا گراوین لروشتات اگه ده مافداره. دناوا هفته داویه ده جارک دن مجارا گراوین لروجلاتی اگه بویا صدما آلوزیان ناوبرا ترکیه و یونانستانی. سرکمار فرانسه ایمانوئل ماکرون پشتی جوینا لیدرین یکیتیا اوروپای تکلداری مجاری آخوی. Assassiné hier sur le sol ukrainien alors qu'il couvrait la guerre. ایمانوئل ماکرون آنی زمان کو سرک وزیر یونانستانی کریاکاس میتسوتاکس ده درباره گراوین روجلاتی اگه ده فکارین رواهنه. جبرکو گلک رایدارین تریک جی داخویانین سروریا یونانستانی یا لسر گراوی دانه. ماکرون دیار کرد که یکیتیا اوروپای به تایبتی جی فرانسا و پشتگیری یونانستان بدومینه او هاگات. ایرو تو کس نکاره سروریا ولاته که اندام یکیتیا اوروپای بکه خطریه. دوی اف داخویانی دزوترین دمیده بین شرمزار کرن.
سرک وزیر یونانیستان میتسوتاکس در روچا دوام کرنا آلوزیان نافبرا ترکیه و یونانیستان ده یکیتیا اروپای داخوازا شرمزار کرنا ترکیه گر. Ευρωπαϊκό Σύμβουλο το οποίο ξεκινά σε λίγο θα είναι το έκτο πακέτο. میتسوتاکس ده جوینا چاپمنیه یا پشتی جوینا سروک نیکیتیا اروپای ده آخویو گات. اگر ترکیه دوی استراتیجیا به عاقل و به انجام ده اصرار بکه من داخواز کر که اف مجار دلوچکه یکیتیا اروپای مها حزیران ده بینی قاش کرن. ده داخویانی داوی ده تکلداری شرمزار کرنا وی پرووکاسیونانو نپیویست و بیکر آ ترکیه و من خواست که داخویانی که تکز بداین. Bu yanlışı Türkiye, Yunanistan ve Fransa'nın هفته در باسبوی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان با آوه که اشکره آنی بو زمان که ایدی میتسوتاکس باوی بداوی بویه. بله حکمتا شامی جی جبر کرنین خوش جزاین یکیتیا اوروپای جاره کدن خلاص نبو یکیتیا اوروپای بریارده که جزاین لسر حکمتا شامی سالا کدن جی دریج ببن. دنوا جزیان ده جمداندنا سامان و قدخه کرنا ریویتی جی هیا. لگوری داخلانی کنسیا اوروپای جبر زغطا کل سوریه لسر گلی سیویل تکرن جزا حتی یکی هزیرانا 2023 هاتیه دریج کرن. هات دیار کرن کو سه کس جه لیسته جزان هاتنه درخستن بویره 289 کس و هفته ریخستن ده لیسته دمانه. لسوریه کارساس و کامپانیه نزیکی رژیم جبونه آرمانجا جزایان. سدمه وی سرکه جبر تندیا حکمت شامی پشت شر نفخوی 2011 لدجی گل دایی دست بکرنه. جه خیلی ویه که هنارده کرنا پترولی، سنوردار کرنا هن رزامنی، جمداندنا سامانین بانک ناوندیا سوریلیه کتیا اوروپایی، سنوردار کرنا هنارده کرنین آمور و تکنولوژیین کو ده زختا ناف نتوی ده بین بکارانین و چافدیریا راگاندن جید چارچوبیا تدبیراندنه. جزاری نادن شاندنا آلیکارین مروویش جبو والات بیکوره. بلی بریتانیا دست به پلانا با آلوسیا شاندنا کوچبران با رواندای دیگه بریتانیا پلانا شاندنا پناخوازین کو به ری نقانونی گهشتنا ولاد بو شاندنا رواندای بجهتینه وزارت کارین هندرین راگاهاند کو کما یکمین وید 14 هزران ده به درباز کرن. بریتانیا د پیلانین خوین جبو شاندنا پاناخوازین لسر خاکاوی جبو رواندای پیکتینا. وزیر کاری هندور بریتی پاتیل راگهانده کو تی پیلان کرن کما یکم د 14 حزیران ده بشینن رواندا. The UK by illegal and dangerous routes including by small boats. بریتانیا به حکومت ولات روجلات افریقیای رواندای را پیمانک ناکوک امضا کر. لگوری پیمانی رواندا جی قبول کر که د بردیلا 151 میلیون دلاری ده پانخوازین جه انگلیستانی قبول بکه. وزارت کار هندورا انگلیستانی راگهاند که جه کوما یکم آکوهاته در سینور کرن را دست بشاندنا نامین فرمی کرن. لی هجمارا کسین تی پیلان کرن بی شاندن ندان. هات راگهاندن که دناوا کسین که بین شاندن ده پانخواز جی هنه که ببوتین بچوک لسر کانالا مانشیره در باسی انگلیستانی بونه. لیب احتمال که مزن اف پیلانا حکومت بریتانیا جی دادگهه وگره. As part of the United Kingdom's presidency, as will next month's. وزیر کار هندور پاتیل وها گوته هر چندی از دزانم که جبو سکناندنا پیواجوی و پاشخستنا در سینور کرنه و هول بیداین جی اف هولدان و من جبریارا من پاشته و نگرینن. از به ارکا خویا پیک آنینا هیوین رایا گشتیا بریتانیای دزانم. به پیمانا که ماها بوریج رایا گشتی را هات اشکره کرن بریتانیا راگهاند که اوی پانخوازین که بریان نقانونی آن ببوتین بچوک هاتنه ولید بشینه روانزایه. ده پیواجویا دما روانزایه و سرلیدان وان این پنابریه ورنرخاندن. گر بخوازن سرلیدان بکن دکارن لروانزایه بمینن. حکومت بریتانیا گوتبو اوی جپنابران رجبو شاندنا روانزایه پاکیته که بجو مردی یا 5 سالان پرورده خانی ولین هیرینا تندرستی پیشکش بکه.
day that an initial group of migrants had started to receive formal letters telling پەیمانە ئینگلیستانی یا بڕواندایرە بوو سەدەما بەرتەکێن توندێ نەتەوەیەن یەکبووی و ڕێخستنên سڤیل. نەتەوەیەن یەکبووی ڕاگەهاند کو ئەف پێنگاو لە دژی پەیمانەوان یا ساڵا 1950یەکان لەسەر رەوشە حقوقیە پەنابەرانە. حکوومەتا بریتانی bi vê pêngavê armanc dike panexwazên ku biriyên qanûnî digihêjin Brîtanyayê û yên ku riyên neqanûnî yên weke kanala manş yan jî biriya qaçaxçiya mirovan têne ji hev cuda bike. Di sala 2020 hejmara kesên ku biriya kanala manşê re xwegihandên İngilîstanê 8500 bûn. Di 2021 ev mijar gihişte 28000. ev bêtirî hefteyekî li Brazîlya baraneke zêde dibare. Baranan ku bandoreke zêde li Rojdatê welat kirî bi xwe re karasatên xwezayî ji daye çêkirin ji ber karasatên Rûdayên heta niha 106 kesan jiyana xwe ji dest daye. Li Bakur Rojhilatê Brazîlyayê ji ber barana zêde ku ji 24 gulanê ve dibare rewş aloz e. Li gorî daxuyaniya hikûmeta eyaleta Pernambuco ku paytexta wê Recife ye li herêmên ku felaket lê çêbû cenazeyên nû hatin dîtin. Hat ragihandin ku hejmara qurbaniyan gihaştiye 106 kesî. Di daxuyaniyê de hat gotin hîn jî 8 kes wan dane û zêdeyî 400 endamên tîma agirkujiyê karê lêgerîn û rizgarkirinê dimeşînin. E confessou a prática. Berpirsê parastina sivîl Humberto Freire got heta ku ev kes hemû bêne dîtin em ê bênavber bixebitin. Li Jardîn Monteverde ya navbera Recife û Gaboatão dos Guararapes herî dawî sê cenaze hatin dîtin. Herêm di nava heriyê de maye. Li gorî hikûmeta herêmî li herêma Recifeyê zêdeyî 6000 kes ji cihûwarê xwe bûn qaniyên wan hilweşiyan. Li 24 bajarokên eyaleta Pernambucoyê rewşa lezgîn hat ragihandin. Geração de energia limpa. 2/3 do nosso território está preservado. Serokkomarê muhafazakar ê tund Jair Bolsonaro ku bi polîtîkayên xwe yên li dijî hawirdorê tê naskirin ji bo vê felaketê got tiştên ku dibe biqewime. Lewma jî bû sedema nerazîbûnan. Herî dawî meha Sibatê li herêma Petropolisê ya eyaleta Rio de Janeiro ji ber baranê û lehiyê 233 kesan jiyana xwe ji destan. Si o aquecimiento existe, o ser humano hace que ese aquecimiento sea mayor. Pisporê felaketên xwezayî José Maringo diyar kir ku baran ji ber germahiya global jî be sedema mirina ew qas mirovan bajarîbûna bi rengekî hovane ye. Maringo got baran bi xwe nada kuştin ya dikuje ew e ku malên di herêmên birîsk hatine çêkirin. Bilê Meksîka bahoza yekemîn a salê li welat xistiya bahoza ku li başûrê welat xistî bu sedema ku 10 kes jiyana xwe jî dest bidin her wiha nêzî 20 kes jî windane. Waliyê Osaka Alejandro Murat daxuyaniyek da radyoya Formula û diyar kir ku 10 kesan jiyana xwe ji dest dane. Alejandro Murat got niha li çiyayên derdor 20 kes jî windane. Dema bahoza agata li qada bejahiyê da windahiyên canî çê nebûn lê bi hatina barana dijwar a duh serê sibehê bû sedema ku av di ser çem re bifûre û ax bişemite. Agota ku li peravên Pasîfîkên Meksîkayê bahoza destpêkê ya vê demsalê ye roja duşemê piştî nîvro bandor li Rojavayê Puerto Angalayê kir. Puerto Angalay bajarokekî peravî ye û 2500 mirov lê dimînin. Navenda bahoza neteweyî ya Amerîkayê jî bi daxuyaniyeke ragihand ku bahoza Agatayê ji sala 1940 ve bahoza herî giran a li peravên Pasîfîkê yên Meksîkayê ye. Meksîka her sal bi giranî di navbera mehên gulan û mijdarê de dikeve bin bandora bahozên tropîkal ên li peravên Pasîfîk û Atlantîkê.
بله بینرین هیجان و چیمین جانی لیور بداوی دبن حتی صبح جارکدن ورین پیشیا و بمینند نواخیر و خوشیده هر شاد و بختار من